Ukhuzane sethumela umlayezo oshisayo-ke ubhekisa-ke laphana-ke ku-Mac_G-ke laphana-ke odume kakhulu-ke kwenye-ke yama-podcast-ke laphana-ke ebiziwa-ke ngebhinca-ke laphana-ke efamise noma-ke evamise ukudidiyelwa ngena-ke uNgizwe Mchunu-ke insizwa-ke eyaziwa kakhulu-ke njengomongameli-ke. Uthi-ke ukhuzane-ke ucela bayiyeke lento yokuthi-ke basebenzise igama lakhe-ke kulolu hlelo lokukhuluma-ke ngomaskandi-ke laphana-ke. Uthi-ke uma bengakuyeki lokho akabaphoqi ngenkani-ke futhi akalwi namuntu kodwa-ke uzoyivala yonke lento. Ushilo-ke wathi-ke ufuna-ke ukukhuluma nale nsizwa-ke ewuMac_G-ke laphana-ke nayo-ke uma kukhona umuntu onemininingwane yayo-ke ucela-ke amthumelele yona ngenhloso ukuthi-ke ufuna ukunqanda konke lokukhuluma-ke kukhona lapho. Khona ukuthi-ke le nsizwa-ke ihotelela phansi-ke isithunzi sakhe-ke laphana-ke kulona-ke lolu hlelo-ke okuvamise ukuba khona-ke uNgizwe Mchunu-ke kanjalo-ke nayo-ke le nsizwa nabanye-ke abasuke bekhona abazihambeli-ke kuyona-ke lolu hlelo lwabo-ke abasakaza kulona. Uthi ukhuzana-ke lento-ke isiyaphuma esandleni kodwa uma bengafuni ukumkhipha noma-ke ukulikhipha igama lakhe kulezi inhlelo, uthi-ke uzoyivala lento thimthaqanya ingaphinde ibe khona indaba yokuthi-ke kuphatheke igama lakhe. Kodwa-ke usakucela kahle lokhu. Asazi bafethu uma kunje thina sithatha sekube njengoba kunjalo-ke ukhuzane-ke akafuni ukukhulunywa ngayo-ke enhlelweni kanje. Ukhala ukuthi-ke zihudulela phansi-ke isithunzi sakhe. Kuthini kwakho ukuphawula asiphinde sidibane kwezinye.